Penat tapi Penat. I'm happy. Probably sebab package dia menarik dan dia punya vibe pun macam best lah bagi orang. Sebab saya suka waktu malam. I mean the vibe waktu malam sangat cantik dan daripada review-review orang kawan-kawan saya pun sangat cantik dan recommended sangat. So yes, cantik. Hingga ku lupa untuk tersenyum, hatiku Tunjuk sikit Nabi. hingga ku lupa untuk bahagia. Actually saya pun tak sempat juga untuk food testing, but overall saya dengar dan saya makan, it's very good lah. It's very delicious juga. Yeah. Semua berjalan dengan lancar, semua firework, pungkit semua, dia punya flow dia smooth. Memang from the start sampai akhir memang kami hanya bergantung dekat Syah, and sangat berterima kasih dekat Syah punya servis lah. I know that like we won't be follow the same, but team Abang Jamal boleh spontaneous cater to your needs lah kan. So it's very good lah. Deco pun okay. I like the deco walaupun like rush and dia ada mood board yang patutnya dan dia follow apa yang kita nak. So deco okay. Positif lah sebab dekat dengan bandar apa semua, so accessible, parking pun okay, and dia punya lighting daripada luar, daripada dalam semua nice. Saya dapat juga kawan-kawan dan saudara mara memang suka lah the vibe, the lighting and giving wedding so much lah. Nisa sangat accommodative. Nisa sangat responsif dan dia help me a lot lah, banyak tolong saya. Overall memang good lah. 5 bintang. 5 bintang juga. Ingat dewa, ingat rumah Abang Jamil. Bye-bye. Bye-bye.